न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जानेय स्तुतिमहो न चावाणं ध्यानं तदपि च न जानेय स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनं परं जानीमतस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधिर्ज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्या त्वचरणयोर्याच्युतिर्भूत तदेतञ्छन्तव्यं जननि शकलो द्वारणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोग्यं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्त्वचरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तु मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलितया मया पञ्चाशीतेर्धिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्त्व यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपं गिरा निरातङ्कोडङ्को विहरति चिरं कोटिकनके तवापरणे करणे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गळलमशनं दिकपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेषु भजति जगदीशेकपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटे फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभुवाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनम् अतस्त्वां सन्न्याचे जननि जननं यातु मम वे मृत्राणि रुद्राणि शिव
शिव भवानीति जपतः नराधितासि विधिना विविधोपचारे किङ्गरूक्षचिन्तनप्रणनं कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चनं नाथे धस्सि कृपामुचितं परं तवेव आपासु मग्नः स्मरणं त्वजं करोमि दुर्गे कर्णाडवेशी नितष्टं मम भाव्यता क्षुधा तृष्णा जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमन्त्रिकीं परिपूर्णाकर्णास्ति चेन्मयी अपराध परमापरं नहि माता समुपेक्षिते शुदम् मत्सम्पातिकी नास्तिकी पापघ्नी त्वस्मान्हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु।